Ma! Parlok ngangit pin keman banyo iya kan ke video. Kadau kadai bementah on batai no kelas film ba itna cisha jong VJ ubala kelalong CM kata Miladu dang shan. Kani ke khana om dei tangga bemelung baha handai kan dei ru kaban penki men CM ki fan ha keleng jong hari India. Pimla ban tip ba kani ka film kala tari kam cisha ka perthai la chok put ha ka election ka bladam. Ngan batai no khandiat shwa ban stang. Pitip bahkan ni sarkar lek bor bat ka bacupan kam daki kang kalapoi si kabakon bat na kata kadaw lapoi ke election ban penthamai no yaki MLA. Handai pen kendit badan kawi ke sinong no kendong kabom don satya manu ru ban le ban thabun. Hagan ni kapor wahe pulit ulawan poi bat kali na kipai ba. Balai piasa baro pim le sapuling buat ban thabun. Kaju bab na kini kinong song sinong kadai ke basong tiang bah ban yo sngau. Kila ya ong. Sa ngila ready van vote tang bamano ken ban kran lam na ka banta jongi ha pet kini ki breu jongi ki bala thap vote ha ka last election handre kila syak dan pendkut ye ka keti jongki ngila shu em ha pedang jing sir man siam barok kata snam bat kham tam lei ha kan ni ka sngi thap vote sa ka we ka khna kan thai kala mi ban kran ha he pulit rangkat ka jing yam kala ong sa nga sep tiang palat ban le school ha balayo iya kan ni jing rule daki kang ke bashir khai uhe pulit ula pai men siam bat umi hen ula le sya ka khna bat ong ha kanu kanu ka por ka banga sosip tiang ban kam mi kirunar ngakan ma yu kitu ki khana jong ki deu slur jongi mentah ngap ngan ya thu ya phi ya ka we ka khana cho we ri khun ubas nar sisha kan ni ka khana kan a jing sluru ya phi markum ni ka khana kala pen ni house name araja khat lai kawai kawan kit koi di kalawan rung hapo police station. Hapo van ladan daki kang ki bala pro bat ki mai imadur bha. Sngo kendit banyo I kadur babho sam ki jongki tang mas nya poi ha kan ka jail. Mano ban tip le se don ai ka plan London. Uhe pulit na rayan ula kor mar mari usenyo bakar teng ravi bad ula ong ha u. Sa kini ki koi di thamai ki lawan poi hang ni. Ladan karul ban hap thap yaki ha ka blok A. Handai ki bahaya pat kila ay hukum bade ban thab ya blok B. Uravi ula mencuri kata. Handai ha kacisakan ga klik kalawan ke cimpar khat ba pher baha. Ula syepting kensan bat ula kol biang ya ulan rayan ban ong. Apswa hatu don em koi di high level ha blok B. Parlokan mau ban like dikan ke video bat komen hapo la ka bas ne em kan ke film ka babatai mentah. Ya thuru ka ai ka film ka ba phikwa ban yo I next. Una rayan ula ya thu. Hoi sa dan businessman uratan chukla. Ula the tengka shirkai baha ka sarkar barem kumta ka sarkar thamai ka lapan bam jadai daga bathap daki kies ki bathok suda. Uravi ula pej he ki khmat bat ula song tiang lapa. Ula song thu ya baro ki jing shisha. Kini ki program ki bathamai ki lawan khanang sha kan ka patong ka de ban yo ban penyap no sis don yo shukla. Kumta ula lanyar pensange ki mentah-mentah. Kelam penslam na penpa ka alam bat ki pulit ki lahir ban penlaj im yau syukla. Handai tang sipang unarayan ula kol biang bat ula kran deka sur ka basong sarong. Om dei pisa ban kuslai than. Kitu ki dakai ki lapoi rung bakla sya blok C. Uravi ula kulmar jumut bat keli. Manung badan ha blok C. Unarayan ula pusam ke bat ong. Uthalapati jongi pat udan hang tasa. Dei hang ni kain lasdang mi perthai laku mu big boss. Kat babaro kini ki prokang kila kumbak laki ya kakon bad upa iya ula kendit na bathia. Kini kita kai kila yok bad yu syukula bad kila mut ban ksi yap no ya u. Handai wei badang ai ukhaw la ja bau thalapati ulawan ban perta. Hei pila pen kendit thia yu temen. Sya baun thia kat bau mon. Kini kita kai pa kila kheben kila kerenjon bad kila sedang ban khruit kelai yu thalapati. Kala de ka jumpa kala bajur na bau thalapati ula yo daga borsya khat siam bad ula kabut bat penher ka ya kini ki prokang syasoin ha bala khan ki sieng ki shru kila song thu bumlong ban lek kai bad une ubrio ka ba om la ban ngej bau lida he le ula berngem man tur syau thalapati handai una lapoi ula bat pen ban nak chat ban pan ma bla kumu kusau namar ka jing tiang bumnang batai syu ha ka bak haddo kini ki prokang kila aila de pa i ba un tia song. Handai kendit-kendit lawan cu sibun ki kang ki balamut ban penyap no yo thalapati.
Uravi ula lenyar badai ban plieno ika kiat ban pelaj im u handai unarayan pat ula ong. Sa kila persyang penyap hadu arposian menshua. Kimla ahi tudar basap ailut ki plan. Usukula ula lait na tersim jong jingyam. Kumta ula mare siau thalapati ban ai kuble u. Thalapati pat ula pait direct sa kamera ban ong. Lata don hakanu kecing ngane kun bait na kabenta jong pi baro. Parlokan ni kejingkran baklan bor jong ka thau direct sa kifan jong hi. Uravi habalayo balaliam lut kini ki prokang. Ula dap satang daga jinglongo bahaya une ugai. Mar ula dawa ba ukwa ban yo ka file jong na do menchua. Kat badang yawa di kerikot barim baca. Lapan ka kelimat ka basong tanat baha. Thalapati ulai keren berkekun rit jong Uravi. Kani ka kena kala keli daga jinglongo. Pila bom latit tengah ya barok itu kibat kais. Kataru tang marwaihi. Atau pidai usupaman. Thalapati par ula pusam bat ong. MP kena rit ngadai tang ubriu. Tang bagi kam jong ngapat ki lapan ke jinglong ke basisya. Ladapi keman baik kumne piru pidai kanyi supaman basisya jonga. Uravi ula lap ika file barim bat ula kendit baha balalap ai. Ula kelina unarayan. Hatu ka kemiu Thalapati kadang em. Unarayan ula ko ungu. Hawai sa kadang em bat kadang apsaya lanu unwan pai. Hadin kanila pen kawe ka sinong kendong kapadon sa klau ba. Hapo iyang ladon iwe temen ibala tia pang hajing tia. Doktor ula ong bakade ban long klain. Tang baki pai ba nong sinong pat kila suyayam. Kadaw kadai ba ini temen ila sya kentaj palat san posien. Ban yo ban penla jamin no yu kuna chong badang don hapatong. Kakeme kala keren kop da kabaong. Ganam kan ria wat sin siru nang ne. Tadado bangalayo kudo biang yu kun jonga hakasin kabakado. Kipai ba baro kila kerpaci rap na Uravi. Mauru ula kemensim bat bapenkanya baro kian. Ula rai banelam no syaklau ba Thalapati hakasing babun. Habala ulong kecing temu. Kaladai ke kelimat kabai mulung baha do kata-kata. Kakeme ke balapang kamla baha syuban keren. Bat kelasuk ta yu kun uba temensim jongka. Parlo ka de ka kelimat ka bai chau mat lem na baha ka ni ka kelimat ka kemi ka lalai no sendon na ka ni ka perthai. Hadiem bala pendap ye ka basa Thalapati ulayam kthang bad ularai ban pen ulong ye ka cingang nu jong ka kemi. Ka khana rit ru ka labat di ka kti jong bat ong. Pidei usupaman bat phimdei satya ban ai job ye ka ni ki bat kais. Hadina tiba Uravi ula phlai ka jingcha bak thang tam bala cha ki por ki bala dam. Ula lai ya thoi ka brio ka balakang persya da ka jeng ka sam jongka. Kala kwai ba un syakri ba jakari tamba kala ya ba ka thma ka basir khai tam haus na mu baladam. Kumnu Uravi ula kumpan ha be ka sunduk ahmadan. Masan sawa tadam ka khun jong kala yo pang hat atak panban. Kamla ban ring bat penhiar man simbaha. Dei hangni la itu baladon ai ka jingkan ma balas ngusir khai baha selandan. Parlok pensa kendit baha ban tip kita kam hadian. Thalapati ula penjajai bahaya kena bad ajing seneng da badan bor baha bad ong. Waju tiang ye kani ka perthai. Im da kadonut jong ukla. Waju sep tiang. Waju pendam. Bad hanta kan pinyo iya kadura basisya jong kani ka perthai. Kani ka khana kala de sisya ka bakalan na bamantala pen isndon syapo jil hapo South Africa. Ladon uwe ultra progang ubasir khai baha bad balasya set harunar. Baro ki kang rit kila sasya la kumusuri batangan bada kecing terang banyo ban penyap no ya sendan. Kinong satjil kila ong ya persdan uladap sain ni ka kod ban penyap no ya me. Medani kecing kuat bakado. Uni ultra progang pat ula wet remuin penban bat berngam penting. Ong ya tau persdan jong pisya day mangahi ban penyap kala ya Kendi-kendit lami ka breaking news. Ladon ka thama po yeng ka basir khai bat ka risfanya kala chot pom. Ka sarkar kala khlem bat ka ching imbriu la long kum ka dujang. Tangkum ne pat ki kat kila yu sibun bha ka sipai ki ba atiar bha bat ki balawan tur bai sya kan ni ka patong. Ki he pulit baro kila tiang that bat ki marse ban penlai no kini koidi ba ki dei ban khun ni persya kini kinong thambor. Ha ka jing sisa kini baro kita degi kang ki bada kai tam tamba kila habane khun persya ya wei ultra top kang wei sisa ne ula de ujon Himalaya batang nakaduru rai tiang lepa hang ni lami ki jing penyap ka ba ominu chu ban pen
Uwe na kita kang kapatok ula persyang penpenyap ujon, handai tang sitakan ula lip ding penban yaladi. Habalayo ibom la asyu balai ay, sa uwe ula shim da katrok ban kendang sendon ujon. Handai krek bandai Hamad isnay na baki hilagap da kalahit jerain da ubom. U perlok jong ujon ula mi pertai bat ong, ma perlok jong ngalapoy slam kandian. Ujon hadian ula syong tawa kecat laku musim, baru dang paikai bagi sipai jong kidang penliam ya barok. Ujon ula pelakan dit balai bau isi iyap ya ke politiks. Ula ong, kibri jong bat wadu kuna jong ru ula syat yang bat kata kadai dah kebalik ya ki sekret syaki media. Tangkum ni ujon ula sim sendon ya ke jing im jong persdan jong kari. Ula maham syabarok dah kebaong. Mano-mano kibala pak penyap yang makihi kilati lepa ya kecing tep bacong. Haba pai pat sya India la syam bau ravi ula cak rengai. Telapati ula keli na unarayan ka kebala jia. Unarayan ula pelada ka baong. Namar bau ravi ula penkany ain ban alam ya pi sya ka kme bat ula sya sospen no mentah. Handai syua bu un pet ula penkrek da ka ain ban penlait luit no ya pi bat kumju ya kinong syong senong barok. Nakan ni kadaw haka bakhado yu talapati rasay na patong. Ula her baik-baik cayian jong ravi. Ka viji ka badiga kun jong ravi habala yu ibiang yu supaman kumta ka mansim jong ka kala kaman bha. Ura viru ula sengut tenat kumju tang bakat bau talapati udang lai kai bat ka niga kena ula ong baun haban lek no namar badun kikam ki bakerki. Ka viji kala ong yu talapati bau dei bandri ban sumar bahaya ka tadado barban phai biang ukpa shalaying. Talapati ula kular da baong wat ko slai se ngania da be yepi. Ravi ula tata bat syong da ka bai ban lei shamin ron. Handri ijau mat lam na bagan ni ka jing tata ka de ka khlimat ka bakhado ban. Ravi ka bau dang yan kendi ka trok kala sla direct ya ka jing thang ka de ka bomla syu ban batai. Talapati ru nang syu kumno ban lek mentah. Hapo hostal Ravi ula krek dukut mensiam bat la syu ban keren. Ula syu IT ya kadur army. Bat talapati ula sung thu bau kuah ban penlong sipai ya ka kun jong Tang sipang Ravi ula lek no sendon na perthai. Isne shisha ya ka khna aren kabalayam klam an syu lanu ru namar mentah kaladan marwai ha ka perthai. Handai suki talapati ula kelalong kumuk pa jongka ubalari penhek pensan bar kumju ban ai daga jing iai ke bapura. Handai namar bala kelas nir bai tang yo sngow ya jing sawajam kumtau talapati ula yalam no ya ka sya ka doktor kala phla ya jing shisha. Ha gamet ka nega khna kam lelei handai ki sudon kam ya ka self confidence. Tang katahi ka bala ban ya khun persya ya nega jing tiang ka basir khai. Lese kadon ni kapas kabala pensir mensiam hadu kan ni. Kisnem kila hairstyle bar ka viji mentah kala kelas amla college ke babah brio bad talapati bad ula yaumet bha. Ula ai training sipai ki ba bad ki basatar khanam bakan la ban kon persya yakin ang syun la shala sesngi onda kala poi sya ka kam sipai. Hagawe ka sngi ka viji kala pep kelas bad kala leit pai film no bar ka perlok da ka skuta. Kila jait lembah kawai ke kali pulit ki badang bun kaman pej film podor. Uni uhe pulit ula yui ya ke viji ya ka yen, bad ula don ya ka jengmut ke basneo percaya ka. Kumta ula penok sendon ya ka sukuta jongki, bad ula kem ya ka ada ka bakan nok thok bakala pen hairstand. Ka perlo kala kol wud ya ka nong lum kubor ke balatip kerteng da ka kayal. Ka kayal kala tokit bad kala laba uni pulit ude badan jengma syakadai, badu bakhlain baru ban pampisah. Kakayal da kajing tiang kalamare syau talapati banyathu. Talapati ula sathar bad ula phun dadak yu puli bamsam bad ula berngam da kabaong. Ngampang uniform pulit syu bad kadon kadaw ka basir khai selendat jong kata. Ngan syu thu tang ka kerteng khilai ban keli syapang jonga. Talapati ula kot no ya kania kol. Uni pulit bamsapat namar baladap than ka pelau rar kesahu bad ula koli uhe pulit balasyong thai ban keli ka yau tau brio. Ka khlimat bau pulit jong thai ula yo sngoy ya kertang talapati kumta ula keladur kensan. Ula playa ka jing shisha ka basong triam shisha ki por ke baladam. Uni pulit bamsap kat ka tu ka jing lek klaman ni handre mentau ula terkong rendang rengkat du ka jing tu isam. Kumta ban sia ban kol hino yu talapati ban pan mam bad bau uni isnai lam ya ka jing im jong talapati ula ada ka simple order.
Ya lam ban pai film ya ke viji mentah. Medai ban pai lang ru bat ka ba den katapan. Medai bangwan bu pat sayang daga basong. Uni upulit ubala septiang palat uman se bandai pahra ya ke viji. Kabadang pai film marwai hi hapo jonga sinema. Hadian ulawan bu sayang bat uladam hak cacung talapati ban pan mam. Handai namar bau talapati ula juburam bahai kepulin. Kumta hagan kapor ula mapsuk ya u. Habayu iya kejengklain bor bawat upulit ubasir kai ke bamsap unha bandam. Kumta la penlong kekayal bandan crush yau talapati. Kakana kalapen iya kejengja ke baap ma. La pau sa politician upetrai hau iya kakam. Tambah ula caus app klam sange balacan kanike election. Hadian la pen isya boda jong ke Pakistan. Ladan ke kunhunda no ke basir kai bah. Ki badang ai trending kumno ban thambor no iya keri India. Kilaya nanti lembah keduria bat kumnur kumnyo kidnap ya kawe kechan. Pila bantip mana badan hang apa chan. Deu John Himalaya. Hagani kapor kisipa India kilayo ban kerta wiar ya kani kechan. Ladon ki baong ya ujon ba ude ban phat kran. Hande semua pela ba ulale jajai ban. Ki army da kecing start kilayo ban kem da basuk ya baro kini kileno. U army kapten ulatur sajan jung John. Badu lalap ya uloket ubakhala bah. Habalaskan lapli ya kesenduk jing laka kelung badu sekret kuat bat OM. U kapten ula keli WOM. Ujan bat ular kie kum buman bat ulas dangi ke kiem ke basir kai bajung u. Om dan babena baro ke wega jahat la pendai daki remote machine kan. Kum tatang hapa kendia sekan baro kini sipai kila upload batang kila no hi kepala im. Habaladap kamu jon ula penyap bakti la jong yau neu kapten. Bat hadin kata ula stien sendon halor jong achan. Maki pat kila padre daga basyong hakawe perkaling. Syuaban pat ular kie kumu buman bat ong. Kanilai kadai tang ke trailer. Perlok tip kumno syumo kata ka full kim jong u. Kasorkar India kani kapor keladap daga jeng tiang. Padang kata kila kuat ban penihar keput no kari Pakistan. Handai om sengula ngait bahkan kejengkop kadai penban ke badang sting thor. U politician bateri hak ulalai syaka underground secret base. Kadai ke bakendici syana baladon bala ablepa ladai penban da ujuan Himalaya. Om da babena bau ni politician bateri hang uladai penban ubala ngop hak tengkap lea. Ula keli ujuan. Mentapi pen itang ke trailer. Lanu perkanjai kata karyal game. Ujuan ula pelakan din. Daya khandru tarik UOM army jonga unsawan poi. Kagiem kelas dang bat om don kanu kabor balaban pensange. Habalawan pai biang show hero. Lapan i bau dang pun kaman pentrending da ke bae bhai ke viji. Hakawe kasngi ulai kenduk markmat jaga kayal hapo supamakan. Kini ki arngut para bayadon kaju kejingmun. Kumta kilas dang man ailain markeliang. Kendit ladon arngut ki kena ki bayar show hajan. Syabau talapati unlai ke kayal kala ajing senang yaki. Kani kala pendengo si syayu talapati. Bar ke kayal kala pla bakala da pulih ke psikologi. U talapati markum ni ula dil ya ka da baong. Ola da kalong kumta. Gan long perlok no jung pi bat penkuat bat ya ke jing tiang jong ke viji. Latip hi balayo kar kani kalar ke kayal ru kala mencur da ke jing keman. Pitip ka ke baja. Ka viji namar bala itu baga kayal kalaya mat palat yu talapati. Kumta kalaya rap lamban penkendu yaki hakadian. Handai hakawe ka fair ka viji kalapa itu ya kawe ka kon mendriau. Kala sungkul mar jumut tlim haka jumut perkhan. Bat mar kalali ban keni na utrai dukan. Habala jakum ni kalapan kendi cisya yu talapati. Hakawe perkaliang hadu riau ka bajaliu. Lapan iba ucu kun mendriau lapaya na kachat ka bala sakit nam. Kajing tokit jaga jing syapen ya badu sispasan pangut ki sipai kelas dang. U intelligence officer ulalap ya wiu tiar baphertam. Badu lalai ban ayah wiu santis ubastat bha bakertengu Khalil. U Khalil ru da kajing start jeng u ulalap bau niu diu remote control jeng katama. U tiar day na ka company China balatiet da ka company ke basoma bahana po Afrika. Bar kata ka company day ke balatip kertengkum ke babut enterprise. U Khalil ulangam susu ha kajing token. Badula kontak ya kawe kalong keme perwir jong ke Afrika. Bapli kalayam hapdeng kajing tiang bat kalaong. U bawut ude ujon Himalaya. Ula da pencot tiaw ya kari jongi. Bad mentah ka pelancung u kade ban wan syapori India. Day ban pensange no yu marmar.
Senguma na ba kendi upuli bamsab ulawan rung hapo kane kamera badula set jap sendon ya baro. Uni upulit ula dak bam pisah kedang na ujon bat kumbalo mentah ula tre sitom na kabenta jong u. Handre khalil da kabu ista jong u ula penon kam da urabon bat ula laj im da kasai banjo ra sendon ni ke secret dokumen. Upulit cabo hadir ula talk saki media bat ula kam ba khalil bala penjap yang sipai dang shan. Haba phasha yeng ka doktor la ya thu ba ka viji kala pai bahai khun ban riu padai ban khun purcha ya jing tiang ka basar khai jongka dai hang ne kin perlok yu is don ya ka ai ka bala chaman chwa la don wei ubriu bata mas bar ka tim ki bala rung chubor ha po yin jongka ki la nya ri ka kumi jongka da ka ba ong shanu phabu ri yu khun ban riu ka khna viji pat ka dang pai na ka bar kala sakhi ya jing cha ka basar khai tam Kila Punjab ika kami jongka bala thang sendon da kading. Markum ni habakan mawi gitu jingjia kala lanyar da jing tiang bom dan perthaisyu. Klampan slamu thalapati ula her bak saying rim jongka viji. Ula wad ai la kumuriu sitang kli bad usalap yu shabi secret hadian jongka dur. Ula play ya ka secret box bala dan uju ukhun bendrio. Senguma habala play di ukhun bendrio la dan da gitiar siat high tech bare-baren. Bala da join lang on penlong ke tiar siat ka bakhlain bor. Kagayal kala tokit benia bar ka salap ya jing shisha ka basoma bha. Ka African company kala import adu 1 million teli kum kini ki khun bendrio support India kata kala cha tang hagi khat san snam ki baladam. Kari kum balong mentah kadang up sai ke second ban sapathai kum ubam. Kagayal kala septing bha handai utlapati pad ula panjajaya ka. Ula ong Warku selai ubusai udon tangga wika kli. Dei ban krai kli no yu batang kata ka game kala over. Ladon chanure ki dakat ki balalawi ki hajar teligi kon bendrio. Bat kila pendaj syaka kon ke bakhlain bor. Kakajel kala akar tang jong kita ki brio ki ba import degi ni ki tiar ki ba matam. Thalapati ula kendit na ba kita ki brio ula itu bha na do ki khasas nam ki baladam. Kila penan kam da ki khana dakat ki bala sasurong bad mentah kila long politician ki bakrau bor bad don ru katu kan ni naki ki bala kala big businessman kakajal bala tipsu ya kata kala nang penting susu da ka baong kari mentakan saplo manukan ban pensangai yaki ha kasngi babur scientist khale lu bala mansau ula persyang ban IT ya ka secret file sya UCM handai na chimpur khin ki bor pahara ula sya pensangai no yu kumnu ula yo iya ke viji ke badang yang sabar bad hakani ke por kadang ab yo samla la jong khalil ula play de kali bad kerpa de viji baka de ban pelai IT lam ya kan ke file house CM klam da paje ya ka viji ke da jinglului ke lalai ban IT house CM perlok pen kendit bang ni pikan mau em bau CM utre kam sop badujon kum tau CM ula ai direct ke file house jon kumta habala mudus ni bala bandon kinong sentian kumta ujuan ula ai da ko oda ka basir khai khi punjab no ye ka to kan thai nalor ka ni la pentakhli susu ye ka viji u samla chongka kartik ula yalam sundon chayang ban peni thu yo talapati handre ukpa jong kartik pad bakangar spa kumta ula dawa pisa shibun ba kum kadawri u talapati ula satsia bad ula sot ye unu teman bad ba sundon ye ki baro na ka jong u Ukartik ru ula bitar baha badula ong ha ka viji. Lada pikwa bane thobat nga kenjat no yu ni mama na ka jing im jong phi. Ka viji kala pai do no shisha. Utala pati pad ula ong ka. Ka tu kalong jing kam dan hak ban jo ban penia tho. Penle jing mut shwa no ha ka ban chuan syaka army. Ka viji bapli balangop jing e than kala jau umat bad ong. Ngadon ye jing pang phobia bad ngamla bandon ha ka army. Pila pencot je jing keman jonga. Ino yang amarwehi. Kakayal pat kum kebai kala ya dayu telapati tambah ke viji pat kala kenta u. Ha balapan pralam ya kan kejeng ke basisha jongki utalapati ru kum ju ulapat mensiam. Ha kan kamit ki kang ki basnar bah kirban poi ban penyap no ke viji. Handai ha bauli dau la yu telapati bala apa harai kan gajiang kamensim jong kala kam tiang kan san. Ula pet jakari da kejing kyu baro sirenjang. Ula plah hagi kang la jong da baong. Pitip la da leitur hajan jong tu brio la long betik kumbala le no yap shadu jong. Hagis nam ki bamunchua jongi kila thang sendon ya kesinong jong u. Handai la pau kumu angel jong tingyam.
kum ta om yo i hitudot ban penyap bat barok kila liam lut akti jong u. Ha balas untuk bom dan banu ban yakun percaya hero kum ta kini kila pelan ban syuriam no ke viji na sya cengai. Piti bagas ngi babuhan ke viji bi kala lai sendon sekelas marwaihi. Kini kita kait pat kila dapat bampi sayu perlong. Kum ta uni perlok kai ulalai ban thok ke viji bau kartik mentau dan pedang jong cingma. Da kum ta bapli ke viji kala sakit dah kabain. Sagawai pat ke perlok ke bayu iya kani ke belajar kum ta kala thu urbut syau terapati. Terapati ru klam na penslam mulas daman trak kita kibriyo. Kat bau dang tuan ulayu iya kartik balanya kali kenjai. Bad ulas untuk baka viji mentah kalangat dah jing riam conore. Ha balapoy kidaka kila penhab ke viji na lorbain balas daman boman tie di une perlok bad kumju ban ker kut yaka. Kila hela syai usantes. Ka viji bad bapli kam penai iru syapang jong tau beriau. Ha balalan kila cek no ika phone tambah ki klam lap DNA. Kila call no ujon bad ya thu ika ke belajar. UCM baru ujon kila auda pemban badai penyap no ya ka mentah-mentahi. Handai krek bakin pelek no ka viji kala lenyari Superman jongka. Sengu hek mensim lem na baha kani kasakan utalapati ulawan poi la kumu perthan. Ula pendrik syuai ke viji ha jaka kebasangan badadin kata ula penkuit uai hadin uai par udakan. Kani kasin kadai ka ba ima si syaban pen. Bada perlong hadu bau lidah un haban lek video call li ujon. Ula yam rang ba abad ula ong ngamla ban penyap yaka dan umrat klau basir kai bau bula penyap lut yang ni ujon ula ong beli ke kamera ngan pej uai uta haba ujon bat GCM kila yu iu telapati baro arngut kila can kelalandang ujon klam de buram syu ula lai UCM me ong pat balayap apa patong kumno mentau dang UCM pat ula kesai kesan daga baong lese kibor ki bahalor ki layada ya na ren ari ujuan padu balabiang lut na dong syadong kum tau lap hak marmar degi kang ki bakam heksa om na slam thanu telepati umla asyuban syan badula syabat dah kini ki kang ki baklain bor ha ka video call ujuan ular khie bat ong ha tu memperkhat ba metof me kwa ban tip nga deu ei me tip bahaya nga ha ka jin sya melada ban penyap tang yanga ujon ula penpa perthai kedut khamat bat ong ngade Police Commissioner Amresh Pujari habala yu i kumni utalapati ula kandi palan bat kamansiam chung u keradap mam daga jing bitar tre syu ban kerani ai handai ulas dang la ka kamla jong hangne ulas sai skill ban khruat jam ya baro batang sipang kini kikang heksa kemlar khawe iru ujon ula khimat ban sakhi hadu kat ne ga jisir khayu utalapati haba ula yu i lamba ka video call utalapati hadir bala pendap kam ula kadan direct da kabakom balada unur udai banwan ban yakun persya hagadat match ujon pat ula wiat rumuin ban kadan kop kala ngamdei syu Amresh Pujari ngade ujon Himalaya wat persyang ban yada yanu ru nambangan pencot yake baro ki bala wit hakalenti jongan ni syakman utalapati pat rengkat kadangi khamat jong ula kran confident ngan yai ap lanu menwan tangkom nila peni haus nem arajasan ban ngin salap ye ke history ke bakham ma syusyu ladan ke company ke balada pen bam sap kala di da kida YB bat buan na kibri ki bari lui kila syuyap ai ki long jeng long sam kila khi rengkat kimat yap da ke penthia surang handai ke sarkaru ke bakhlan bam sap kala hukum pen ban ne kini ki pulen baki dik ban set yap na phangi ki bakhi persya ha pedang kani ladon kawai kalong kemi ke belayam ketang bar kelasyong habar Police Station Bandawai la ka hok lacong kaladon ka thok syukur ke bajur bah ki media Police Commissioner Amresh Puri mentah pat ulade ujon uladon lang bar ke kolektor ban thawe kon hontoken pulit ula phla baladon ubai politician ubashir kai bah baladon keti shalandat kini ki kamboman hari India uta udai urangga suami Amresh kram da kajing tiang ula koli urangka badula berngam ban kamno yu mentahi kasngi klam penslam ula her syakaman syan ke bahek bah ja urangka ban khandra da kibor pulit ban kumju ban pendap no iya kani yakam handai ka bakendit kalong ba urangka ula dap don lepa bad ka kolektor da ka batek yaka kum kalanon urangka ula kerencot lai phujat yu Amresh kadai ka ba omla ban ngai na bala penlaw sendon ni ke uniform pulit ke badan buram chung
Hadin la penjat tang ka petelulungkon hakamat jong ki hajar ngut ki fan jong kini ki runar. Kila ya rakhe bany bat kila tempap yu ni he pulit ubala trei hok e kakam. Da ka jing pai do nu ba ka jing sha pen khlam ran yu amrish ula jai biang se police station bat ula sat kut da kamra bala chur than ka jing thakhle. Ha ka wai pat ka liang kiri kusoi urangga kila kidnap ye ka khana school ka badai ka khon hi jong ka no ya khi persha. Kila le ika basir khai ka bat ki satar sundon ni ka jan hakamat jong ani ka keme. Ka keme ka basulur pat khlam ri kila sim sundon ni ka jan phang jong ka khon bat kala te hau dieng man ka we la kum kalama. Kala dai kum ka dak ban yo ika hau jong ka na kini kiri kusoi ki bra pensat ya ka. Ki media hakani ka por kila song shidi pung. Ka sarkar baro ka we kila siap tiang bala hukum ni orang ka ba udai ban sorandano. Handai pitip orang ka ula kumno. Ula pen bathai bom pen bande ke police station. Kalami ke jing huri hura ka basir khai bha bad om don thli bri bala ban batai ka ni ke jing jia. Dei hakum ka ni ka saw ka sen uthalapati ulami perthai. Dei da ka sarkar hi ka bala le khnang ban transfer yu inspector thalapati sha ka ni ka du jok ba. Tang supoi ula shoes don ni ka skill da ka ba mai na phangi ke ni khna da kai surong. Hadim bala pendap ya kani kam usawan ra bam na kabenta kani ka kemi ke bala syong so sat hadu kat ni. Ha pedang ka jing tangan kala kentan ta dadu bala pon phai biang ya ka khun jong ka bala sakit nam. Kendit orang ka ula phun yu telapati ban berngam na ka baong. Hatu me kwa ban kut da ka baya lem khuj kumulas inspector khi her krat no yong an lai shisha. U telapati pat ula jubab khlam ka jing tiang bat shwai ka klat se. Hakani klip mat lawan ra ikamat jap jong top bodika dak jing khang. Uranga ula habandi man pentengan ya jing sir bumnang su ban ong. Utalapati ula kwa ya ba udai ban wan yalam no mardor ya katu khna basakit nam. Handai tang sipang ki mar klau jong uranga kilawan berat sendon dak mat jap leng khoj na lor jong kali. Ka keme kala mare dak jing yam kthang bat bandaru ya keburam jong ka khun. Kajing sat mensiam jong telapati kalong kebomnang si batai. Uranga ula kol biang bat rki. Kumno pisu tenat ya ketua kif. Wan bamja so ying jonga. Tada tre ketua keme kan sangat dah kaju ke apon. Telapati man si ban haban wan kerki shani syakrem jong kising. Bat ban hab yalam ru ya ke keme bat Ya orang kala kertawi ada ki private army ki bat bit bah. Ha kajaka bah uranga ula sedang man lek tam ya ke keme. Kidakat kila sedang rekebeng ba mentahi kini baru arngut kin sasya aklam ran kumbangat amresh. Handai om dan bebenah ban saja ka basir khaibha. Kibre jong telapati kila bandrong sopsam hapo jogane compound jong rangka barok saudong. Kila khanyat berkerkut ya barok ki konda jong rangka. De hakane kin kepo babiang baga kemi kala thap kelai kadur khamat jong rangka. Om tang katau telapati ula ses dan double sni ban sedang ban kawut jam ya uni ropo dor. Beli ula syak lau sopti bala syak penyai tang patrol lengkon. Hakamat bu nupai ba telapati ula patan sendon yu urangga kum patan kesau syadu police station. Kipai ba kila lek kemen hipung barka kemi kala pen bena bau telapati udai uhiru jong kipai ba. Syasiliang ka khana la pen I ka ke bala yu amresh. Ula pai ben siam ula kulmar kli tlim bat ula mut ban lek snewi ladi. Ula perkhan ngade uba hok tang bangala syak penjai patrol lengkot dah khamat jong perthai. De shisha ki bre ki babha ki basya jinjar. Kinong penyak bre pat kila kelalong lida bat barok ki bre ki pendem tedong khamat jong ki. Kum tahap deng jeng tulot ke jumut jeng perkhan u amresh ula rai ban kelas uksui bamatam bal sensyari ke perthai. Hadin katu kani sengi u amresh ula lech ngo urang ka hajil bat ula dil de ba omla asyu ban mudur. Ula ong ngati ba phi kelalong CM tang lamba ki fan jong phi ki babuat matla. Ngan sepelong phi ku mubik leda tambah pinha ban long pat umrau jong ngasirta. Urang ngaru I matang ban lai ka bam cadai ula mencur baik je kata. U amresh kram de pen slam ula sedang ban pen plo I kanong ba sopsam bar ki pai ba baro kila im hap deng jing tiang. Telapati ula tip ikan ni kabun bat ula bertahan mar khmat yu amresh. Ula ong balai phile kumni apa phidei uhe pulit ubahong. U amresh ula khie ben penban yu bat jubam. Ngan le kumbaju le ki politician kan. Sisim bala job ha ke election kamut ye ki kampuman barok layo ye kecing mam.
Habala song thu bau ne uhe pulit unle shisha kum tau telepati ula persyang mante ban khum Henry Amrish pat ula ther kuli penban u tang bau telepati pat ura don sap tang hakishi sekan ula kelaman bat ula yok keni ke pistol bat ula set kela na syadam jong Amrish kiwai ke pulit kila kondrup ban bat no u telepati u Amrish apdang jing place nam ula dam manahla ude ula no ubala persyang man penyap yanga telepati pad ubala sathan kum taula khruit sendon sasi kuli hadu ba unda kelon kru Hamadan pitip ba kabam sap kalangam jeliu hadu kata-kata hapa ukut sendon kibriu kila penap suloi na khli ke kemi jong telepati kum ta habala penbor than ya ka haban thok hu church ba telepati udon sisai ke tiar siat ki babian tang hadin kani telepati ba baro kinong snong kila sya theblut hapo jil khrem da poi perkhan habala kut kipor bala leitno lapoi biang sya kamenta ujon ula pus app bala ting yap u telepati bala khre banwan ka viji pat kala sep tiang palat yo chai ai u telepati ula ong ka pin haban im khlamanga nang ni syakman kat seba phai ondon bai tang jing masuda ka viji kala yam bat jubam ngala persyang man bai phi na jing im balai pat phi aisa balai pat phinam e no yang amanta telepati ula ong ngala dep kular ban penlong ya phi ka basingan ka army kam ka de ka babas tam na ka banta jong phi ya manta ka kayal kala maham telepati baladon sibun ba gitir pemthai ha kanong ba bat ladon kaman wa no yu mastermind telepati ula antat bakin sayo ksahi na army base kum ta ula yalam lang ya ke vici syata army majo badukhi bha tre ban khot ya ke vici ula keren ban daga ba ong kelas lam seba palat bar ke kentai ke telot ban sim ya kani ke kam kumta ban sakhi sha ula penya khun para marwei bad ustudan u bakhlain bortam ha pedeng je khun ke fici bapli kala sya khrut jam ha balayu i kumne telepati ula satsia bad mar ula jom sendon halor ring ula ya khun bad ubas studan tang ba hakmat uni wiru bad umpat long ai kumta telepati ula paju major bad ong kat ubas ka jong phiru udang lia makhmat jonga baro ki don kam ke training sipai banjo laj em ki kan thei kim de satya ke batolon khre ban phet no lawan jam pun ban ke khun rit jong major kala ya thu baladon manure balale kan slanya ka telepati ula simi ke khna acha ka school simena badula ajing kren ke bakhlan bor bha shphang jing le kan slain ula la cham ya baro baki de ban hikai la de bom de satya ban sha cham ya ke basnio major ula slay men siam bha bat ula salu ya telepati ka basong tunat kalong ba ula tre ban khot di ke viji sya ka kam army masun join ka viji ru kelas dang ke training ke ba bha sya siliang la peni ba ka kayal kelalap UM kun tang ba ha kan di kapor om pala satya ban kerang kumnu kartik ula yo rong tu sya ka kam bat ula sedam penshoy ke viji ban phatno ula thau khana ba telepati menta ula riam ya ka ban phang ni sengu phla ba ka viji pat ka khlem ngop shu bat ka layada ya telepati da ka ba ong ula IT ya ka jing im na ka benta ka daw jonga ude unang penlaj im bat ubas friend jonga dalele ru nganom ino ya telepati habala sangap tu na kendong ula sengu kta sisa ka mensiam bala ino ya kad utau samla jong ha ka wei pat ka benta ka game ka basir khai bah ka lasdang usnar John ula pha yuranga sisnong jong telepati bat ka thong hi ka de banyo penyap no yu menta kamien uranga umla bai ru em lai no satang ka we ka temen ka badang dowai haba om yo penting yano ru kum ta ula sedang bantor syor ya kan ka brio hande uranga ula su ang lengo na bakar khie pen ban bat ong ula wan menta batang ha kan hi ka khlip man telepati ulawan poi rengkat ka kenhun bara dong musa daga stai nang kondong telepati bat ka tim jong batang sipang arphang ki kunda uranga kilalek lun telepati ula te uranga rengkat ya barok kini ki kang he spa jong ula sempat tenge kum ka jing sneng bat pen phla ka ke baladon sirandat kini barok uranga uman se ha ga bakon ula haban phlai ka mastermind ka bala sngoma shisha ujon ula su akai ba ula yap na ka ni ka perthai hande ula phatno syari Afrika ula sedang da ke company tiar set ke babian bat bala penjot thiau ya kari Afrika ha ka ba ula penlong da ka thama po yeng mentau la target saya kari India
Kani ke plan ke balakot da ke operation melungga dan ne ke OM. Ujuan unsa sedang sian ban penyadan ban penlek tma pedang kini am bapera-pera tameladu. Daki milian teliki gon balabu ri akti jong pai ba keleng klempet maki kin sepenyak bai iwei pan. Da kum takan sakala tepai bad hadin kata on sapen kela kerteng syaka melungga. Uranga ular khi sahu da baong. Yau saintis kali la yo kam. Sitang ya sarkar la kontrol da ujon. Menamla syuk ban pensangai ya kata. Talapati pad ula kentaj ban randian bad ula berngam kela ya da baong. Ngan penkut mentahi ya kan dikakiam barok. Syasiliang ladon kecingkul martlim daki high level. Hadi GP office ukuvono UCM bad kitop official kiladon ya ke emergency meeting. Kat badang jai ke meeting ladon kecing betai bom syabar. Bad haju kapor kecing syahir thma ya barok kibor pahara. Tang sipor ujon ula yok rung sendon ha ke meeting. Bad kecing dang mas ula keren ha live TV ban berngam ke basung mabha. Ka state chief Raja Lakshmi kalah lacam. Lockdown no ya barok kawi kecelah. Kang no ya barok ki police station. Lam kum ta barok ki breu kin sa syuyap Pitip om dan babena baka niru kala de ke ingkong silangman. Kabala ban kedang pisah na ujon. Kala hukum ya ki elite force ban leit hombor ke building. Hande ujon pat ula ban riam lepaya ki. Ladon dari Chinese robot ki balaki yang atir baha. Rengkat ki drone thma ki balaher hakelang saudang. Kum tatang hapok kendiap minit barok kini kisipai ki batriam bahakari ki lalil mendang lon. Ki helikopter ki lahir syasuin benang banekun persyaru. Handai kim leri na bala syapan betailut dah kini ki drone. Kaladai kecing senam ka bai isyir kai sisya. Kumnur talapati pad ula rakbo re asistan jong ujon. Ula tosyo ya hakur kom badai ban lapat yo santis Khalil. Hadiem bala labdien utalapati ula her wud ban lip penlaj im yo Khalil ula pla bayo mastermind control ladai ban buri hakawe ka high tech safe house. Talapati tang syutip ya kata ula her wud. Kumbalong mentau John ula sedang ka phase 2. Ula penbor ya governor ban keren haka live TV bar ula phak keno bakan ni thma hadu kat ni dei balai gi muslim. Haga ni juga por John ula terbom mi ke temple bada kum ni ke thma po yeng kala sedang ka basir khai bha. Latip biya ka perthai social media ka ni ke khubor kala sapriang stand bar ka thmaniam kala khi ha kaleng jaka. Ka sarkar kala lockdown ya barok ki state border. Ki kunda chung John par kila sami ki tiar siat syakitu ki pai buhur ki bal bitar lem. Kumta kumbala pelanda une ubos ke jengdum kala urlong. Syasiliang talapati ka viji bar ke gayal kila poi kerki sya safe house jong Khalil. Khalil uladap snai ta wei tiar thma anti robot tang basir khai bha. Dan ka bulletproof drone ama high tech laser gun bar ka wei pat ka bakhlan bor bha ka dei ka high frequency drone jama. Talapati ula pun khrek bha shrak yaladi. Ula ong ha ka bai. Ngan hap ya lamangai ke viji syaka thma. Dei da kata karukom kan sa job ya kata kucing pangti yang barau sikata. Ula ay ka da ka secret mission bar ka dei banirap lang ha ka ni kathma ka bajur. Ha bala ama ila di ujon ula ko le ka ingkang silangman baka dei bamandra helikopter bu unper krak no nang ni. Handai kendit ki drone bala hak daw telepati ki lahir syaka wepan da ka barak ru da ka polis radio. Ula keren syaki bor bahara bakim de satia ban randian. Ha bala cakum ni ujon ula dum ngan ka boin. Lamba udrun ujon ula yu iu telapati marwehi ubala khun nekat ka ning thma po yeng ka basir khai. Perlok hatu unla ne em ban jom. Ujon ubala satsia ula pha de ki drone thma handai sep ha ki jama utalapati kini ki drone ki bakhlan bor ki lajam khanap lon. Ha bakut lat ujon ula odai ki sipai robon baki di ban thombor no yu won mar army. Haga ni kapor utalapati ula syak trap lembaga tunnel bar ki sipai robot kila peteng ban thombor yu anti robot tang. Ha pedengkat kini kejing ma ka bakrau utalapati ula yok ban hak ya kaming control room jong ujon. Bad da kumta ki sipai robot baro kila glitch kila phaiden kala bad kila thombor ya iwei pan. Kabala penmai khaj na bau jon ubade utrai jong kini kira bon handai maki pat kila yo i penban yo kumunong syun. Ha bala tre kala ka kampam ujon ula kyu that bad ula sot yo si embam saban penlong yo kumulang kenya. Handai utalapati pat bar ke viji kila cendrat ya kejengkhang.
UCM Mars nyo kani ulah hek mensiem bat ulah lenyar. Penyap kini kidai kinong diri sudah. Utalapati bat ulah wer remun dak baong. Aba peli piru kumu CM ya dase ya kacing im lajong. Ngatip bah ba pidon ketilang bat uni ukang. Pila IT ka file ukhalit haujon. Habala syak that madan ya kacing sisya UCM ulah kamtiang bat ulah ong. Nga em nga IT ha ka asistan jong karaja Lakshmi. Ujon ular kesahu penban bat ong. Karaja Lakshmi lai ka dega samla jonga. Ngilai pelan lang ya kani ke kambar okhan. Hagani kapor karaja Lakshmi ru kalawan poi. Rengkat ke helikopter banyak kerat no bat usamla. Handai hapok kamra kaladai ke jikhun ke baitanat bah. Hapadang jongkini gilejan ujon persya yu terapati. Kaladai ke jikhun ke baima sisya. Bad hapadang ke jeng presnam ujon ulala ban pencam khenap yu terapati. Da kabayang halor jeng ujon ular kesahu bat ong. Haswa bangan penyap yame pechwai kenong bak cumi ke belah peluk mentah. Ulah kedau syak TV ban show off bakat maniam kelas dang. Kipat buhur kelas dang ban atak iwe ban. Handai ke jengja ke bepelatam nabah hagani ke kelipmat lami penban ke jeng betai bom ke basir khai. Kipat bak nakiniam bapher-pher kilalong penban kum sipara bat kilayadai ki yemani ki tempel bat kumju iki mos. Ujon solak ban ngait ban cia de khongpong. Kani ke plan berbi yakiniam bapher-pher ke la flablon. Utalapati ular kebain rengkat ke basyau keti sarong. Ula ong, hatu melaklat open drive jong ukhalil. Ngala ahya kayel bat mentah ke lalet live broadcast. Bantat madan sendon jiki plan kesuat jong me barok. Kibriu kila tip ya kecing sisya. Kibriu jonga kila ya teli. Kakam politiks bapok dor jong me kamlak benpen perayangi. Kipai bak barok kin sabut ya kilidah kibaya lambet ya kalenti kahong. Ujon ulalong kumus teng kli balas nguthu bakapor jong kalakon. Kumta ulah sot ban kruit jam klam isne isu yu terapati. Pitip kani barok kadai kecing lek kenang. Kadau kadai baka viji ke bala syepting bin kan jok banjang banyak kun persya yau niu nong syun. Ha bala yu iu supama la jong bala jaw snam kumta ka mesim jongka kala satsia. Katu kecing syepting jongka barok kila caklon bat kala yang banyak kun persya yau niu ultra progang. Habang la team up kini kiduo om dan menu-menu ru balak ban penki batang sipang arpang barok kisnar kila yaplon. Habala yu iyu ba i la jong balak ma karaja Lakshmi kala pertana tenu mbau dei ban kloy no syak helikopter banyak padiam. Ujon ru da kajing kerman ula marek shalor. Handai sep ai bapli na bala krek ban poi hajan utalapati bat ula buat di una dinadien. Ula sei da rocket launcher ban set di helikopter. Boom kala pra lengkot lengkai bat ka mendiri ru kala leisuk nagani ke perthai. Ujon habalayo iya kani jengjap ke basir khai ke samla ba i thaman sim jong kumta ula pachi sya ka dok non. Da ka jingsat sia ula sot utalapati banyak kun las. Handai pitip hi ba utalapati ula thai bha ka ta ya syok beriu ula khangyat chasui na cerong jong ke building. Kat badang hera sui utalapati ula kruit jai da ka machine kon. Dai nadu kani ke second ke chapter riu klau jong ujon Himalaya kala du jan. Hadin kani ke khana kala peni biang na basdang. Uhe pulit ula dap ya thu khana bumla ngai ya kini kinong sosnong ki balas air mansiam. Ula pet ya ki bat ong. La tang we ubri ula banekun persya ya barok ki boman balai piadon hadu kat ni pimla ase banekun. Pitip kini kinong sosnong barok kila saulap ki khmat daga jimpitar. Kumta kila teli melan ban tur sepuling but daga jeng sosarong. Haba kiriu san perthai ki babam sap kila tip ya kani kila ai bala da ki dakai baki dei ban lek khang kedong no ki pai ba. Handre bar kabor jong pai ba te wat jumle malek kai. Maki pat kila sai sendon da kawain kis de ki ba shoot net bha ban ya mat no ikini ki dakai ki bala pom brio baro sikata. Kini ki dakai wala ki dei ki bala paunam. Handre hakani kapor kila kyu that bar kila herjap baik la kamen. Dei da kumne kan kinang snong ki bom tiang su yak jingjap na ka banta ka hong kila yo ban thep suk ya ka buat jongki. Syasiliang utalapati bar ka viji kila ya da jing sarong ban yo ban le thep bon lang no kumbalai kini ki pai ba. Kendit langut kinang lum khobor kila tur sajan jongki. Sengu phla na bakini kim de ki aktor handai ki de ki director basisha hakani ka perthai. Watli Nelson bat ukana karaj kila ya geli
Hatu pinwan rak jingkela si syai kari ban rat dang khong ya kira bom sam. Utala pati ula pu sam khe bud ula phai ki pai ba ban ada ke jingkran ke bom la syu ban klan. Ladangi kwa ya ke jingkela ka ba shisha de ban sedang ya ke jingkela na du ki baduk batoi. Tapi ka vot da ka hok la jong dikena pin sayo penjob ya kon de dia do basyakri hok ya pi upai ba. Hadim balas nang upai ba ka khana ka lapoi artar syabakon. Parlo kumnu pi sotonat am. Lada kalong kumta sakon ma ban syalam sigi parlo jong pi. Kuble shibu ni pi bara.